Атаннах бүңүннэх аспыт кеме ыраңалан, өвүге сағаттан олықсуй бұт, өрдіғіні өрхүйейден. Бұралайыр бұлыр ғыттан бол бұты болғойын бұхаран, әрчімнәқ кемнері әргіте санан ұрытан. Сайдыға тұскуллақ сөптәқ сынын оңырын, үйелерттен үйелерге, сақабыт сирин ар сарға атырды бұт. Саха сарындарын ат-аттан, өйдебінек кенеге тақсыбытын сүрәқтәрі, ырақтан чуғастан тоғырға мұхынды бұт. Бүгінгі тәрәхіні илән сағалан ұғытар, бейге ұтықтыр, кен тұттар кейбет, Саха народный сурьячыта Павел Николаевич Харитонов Паюко. Нөрі болуқтың күнді ағачылар біт, қаңала сұлуын жалтатын аға бағылыға Өтіктабыллақ Олег Валерьевич. Өтік маңы әдеттар біт, Саха Республикатын елтіменін бірісті дәтілін бастағы солбыячыта Александр Николаевич. Күнді бір дойдылақ біт Анатолий Анатольевич. Илья Максимович Шадырын қансы жанлара, әдейді балысты Галина оны Юлия Епимановалары. Саха сирин народтарын национальный интеллигенцията, оны сударстваннаға бастан сүйағыр тұрутуғар обнулва түтіләк жоннар бұд. Сопрон Сыранов, Василий Вениаминович, Сән Ардеков, Алексей Аржаков, Эдя Садырын, Илья Максимович, народтарын туғарыңар бұд. Олушчула өтөлерін, оны қолыбыры соқ қорсын бұйыларын туғынан кәпсір. Предтеча Саха бастығы көлуәна национальный интеллигенцията серия. Еккіз кенігеті аңала сұлуын кейін намет библиотекетер сұрақтын етігер, кітта кәпсәті кәлбі кетер ағардали көрсі бүт. Он ақсы сүйе, екі саңара, он тоқсы сүйе, бастығы чепперігер олырын, үлелән аспыт. Саха народын өсі ұлычыла олаттарын, общественной, политической, оны государственной суалтала үлелері. Кәлін бүттін Саха народығар, бәйіні салайыныға, бастықы үлдетінен, төхі күйінен бол бұта. Он тоқсы сүйе, бастықан арығар, Сахаларға шепіной дума керін үлелі еркемнерігер, олычы суалталақ осколаннан бол бұта. Он тоқсы сүйе бүтітігер, Сөрбән сүйе сағалан етігер, кластыбай ақсы олар сытыр қайбыт кәннергер. Кенілер ұлчыла өтөлері саңалы үсқоғану, саңалы түйіні ұқпыта. Күндіз тәчілер бітігер, бүгін бейгі бары, өркет әспет, өріләқ, өрігойдақ күмітөр көрсісті біт. Ол ең болу, суалталақ, жоғын кенеге шерие бұры егін аптарығар, салаятчетігер, онна пектір редакторығар, Александр Николаевич Жирковка, Кенелин тәңгіл өлеспет, редакциялер кәлдеге чиленлерігер, таңан тахаратчыларға, кенеге научный консультаныгар, кен ағатчылар аттарыттан барға мақтал болуқтын. Бейгі бастықы президент Михаил Епимович Николаев бәтін ротуар туғаян маннық ден әппіті. Оны бүгін күн олақ өйдан аяқтақпыз. Күнді бір дойдулақтарын, историятын таптан, өретін кен тұттын. Итағайабын бейгі өрі тұруақ бұт ден. Онан бүгін история бұтын әргелден көрін өссе төгіл, тұрғырдар, кәпсетер, үйетітер, часпыт болла. Бейгі қаңылқанна қаңыластар, қансы жаны чаттара, қасеме үйелер үтіргеннергер, үтірілі бүт үгіс кемнер, үйердіген аспыт үргердергер, үйескен олар бұт үбігелер бет, үтіе аттарын үйетітәрі, өрі тұта өрігейдәрі, үйес күйтені етұрары, аспыт кемнері анарары, айыммақ жомутын айқаллары, айылды бұт болуы аны едойдуға. Салгы тыл барар қаңала сұлуға муниципальный районын бағлығар Олег Валерьевич Кореневка.
Уастывыллах, бидойдулахтарым, уастывыллах Алексей Васильевич ылжыттар. Бастадан туран аттан бу бихеха усалдаттан ылжытты хилжар Алексей Васильевич командатыгар онна бу жануар хергетигер бу хаңалас улуһун жанын серкетин адыттан бу бихин рыбытын ылынан келбикетер барга макталбын билдиребит. Онна инетен туран бүгүн асырды көрдүмө. Бу андойду суриячыларын күнүгер bu bihi ulus budugar bu предтече кенеге сүрәктәнер бит сүрдәк солталага биттен оны түгене туханамын биhi бар соқ суриячы бутын каңаласлугун Нуро суриячыдан Павел Николаевич оюкуга эми этистин агардабидин билдери хәңә табастыр. Инетен турамын аттан бу Аксиннига Александр Николаевич Илтүмен Павел Николаевич Андойду суриячылар күннерин атыттан оны хаңласлыгын жалтан 35 апыттан туа бар чуе багаран туран чеген чеди дөрөвүнө багаран туран бу график сene пелектин гол. Сударственный Илтүмен сударственный түмчү залатыгар Александр Николаевич бу кинеге сүрөктөн итигер мен бем кытыныл бытым. Ол кытыналар бараттан кыржык бу амбастан бу хаңалас улуугар сүрбек кылга бу история керехетин өйдөбүндүк сылы билдерер тогостох кем келбете биттү жехам ханамын бу манна бем келемин бу улус жалтатыгар онуттан нехелек бахалтырынгыта сүбөлөһөн барамыт бихи бу икки тыгынча сүрбек кылы история керехетин өйдөбүндүк сылы билдери кайын жен өйбүлүн ламыт быйыл билдеремит. Онотон бу бихи сүдү жоммутун бу Сопрон Саранак болун Илья Максимович Шадирин болун оны теңе өссө даганы бу республика сударственныйларга сүйсыландыра түгер каңалас луһуттан элбэх Жон Серге үлләбиде хамнабыта олар бу тааттара хомойогын канна даганы улакандык аттамаккара канна даганы холо сурукка бичике килбеккара халбытын бу бихи ытык еспит болан ховора бу быйылгы сылга туок бар күспитин окпутун уран турамыт бу жоммутун бараларын аттарын солларын үйетитер сылак суруктак үлени хамнахы ытахаджабыт. Оноттон билген булан быгытынан үле хамнас бара турар. Оны мен сана бар булаттон барте теңге барар түгене бу бихи бастыгы президент киржик эппитигер бихи бары историбитин билектәпит бихи историбитин кен туттуктак битчен бу именно хаңалас улугун патриот жана онна чаттарбыт биле көрө хаҗаллары иччаттарбыт историяны белән таксаллары йөртөн үлени бары бирге көмелән итекпитен нада ден сылдан хоруктан бу сылы хайын дебит териди битчен. Ото бу кинегенеттон бары көрбө дестиби булуктакыт оннотон кыржык бу бихи сака чулу жона билген бу хакасыра маннык сайдан туактаганы атын регионнардан атын дойдулардан улханны калсы баккара бихи бирге өрөктөнөн туа бар сайдыбыт тетимне актив бара турарыгар оттон бу үс улуу кихибет тустах оролдара жен мен бен билети көрүбүн ол курдук кеннер өссөбү бәдерин кемнеригер туакта техника сайдалигине Рахтага тиен бу сахан урутун бопурухун турорсан сахан урутун үйрөгөритин турорсан сударственный турорсан бартолокы киллер бит кинер олокторун бейиз алгы жарбыт сүрдө очугей оноттон мен бем апыттан Александр Николаевичке оны бу редакционный коллегия атыгар онда да макталтыларбын билдербитин билген даганы сүрдөгөн мактанабын бу кинегени бечайттан тахарбыттыр оноттон бу бихи улус бутер тогостан тебен бу история керетен сылыгар бу маңнайгы именно исторический быкинегене бихи сүрактир бит сүрдэх кераксибиллах чен. Жана манна келбит жонго баргытер мен бэм апыттан барга макталбын өссө даган история бутин кеңник дереңник өйрөтөмөт бу улуу жоммутун аттарын ататы туруакка үйөтүтө туруакка ден ыңырыбын этебен. Баргытер багы балар. За вклад в увековечение имен исторических личностей Хангаласского улуса в связи с презентацией книги «Предтеча», изданной в серии «Национальная интеллигенция и становление государственности народов Якутии», благодарственное письмо главы вручается Шадриной Галине Ефимовне, историку и краеведу, почетному работнику профессионального образования Российской Федерации.
Благодарственное письмо вручается Дичковой Юлии Ефимовне, педагогу, психологу и краеведу, ветерану труда, научному консультанту книги «Предтеча». Благодарственные письма мы направим и тем, кто не смог сегодня лично присутствовать на презентации книги. Жиркову Александру Николаевичу, первому заместителю председателя Государственного собрания Илтумен Республики Саха-Якутия, руководителю и автору проекта «Первое поколение интеллигенции», главному редактору книги «Предтеча». Благодарственное письмо вручается Борисову Андриану Афанасьевичу, старшему научному сотруднику Института гуманитарных исследований по делам малочисленных народов Севера Российской академии наук, доктору исторических наук. Такое же благодарственное письмо вручается Петрову Пантелеймоновичу, старшему научному сотруднику Института гуманитарных исследований по делам малочисленных народов Севера Российской академии наук. Петуховой Зое Ильиничне, журналисту, редактору историко-культурологического журнала «Илин». Чиросову Николаю Марковичу, члену редакционной коллегии книги «Предтеча». Бүгүнкү терехине ыллы усалдануулугун делегацията семейнар жыкыпсы жаныра кытталлар. Мактал сургу улус багылгар Федотов Алексей Васильевичка туттарарбытын көңүллен. Солдаттан ылжыттар бытыгар мен бәйім бұл Алексей Васильевич кемен үргітін ондан бүгін күтігін ұлағжарғар ұлақан мақталбын білдеребен. Оннаттан бұл ұсалданларға бәйім апыттан оннаттан бұл барға мақтал сұрыпын тұттарырбын көңілден. Оны кірікі істемен дәрәкті. Оннаттан манна кыттыгыны ылалорор керең ардар бітін бұл келен ехер бастығы маңнайғы бірахыннығынан андайды да жақталар көннерінен ұлыл жағалтатын онна тұз бәйім апыттан итетік істенік әғабделіпін көңілді. Бақи болар. Ытык жомутун үйететер кинеге bir тыгынчы экземплярынан аяр кинеге кахатыгар бешеттенен тағысты. Кири тылын Саха народын бастығы президенті Михаил Ефимович Николаев Сурибут. Якутский депутат и российская императрица Алексей Ржаков сии размышления многие годы занимали душу мою ген. Саха-историктора Андриан Борисов, Василий Иванов Сурибут кинегедере, Сопурун Саранов, Сехен Ржаков, Ылжа Садрын туғынан ыстатылар кинеге кирбиттере ағачылар болқанталарын тардар. Предтеча книги «Национальная интеллигенция» становления государственности народов Якутии, Сирия» 2 тома болар. Книга печатенен тақсыргар Александр Николаевич Жирков, Юлия Ефимовна Дичкова, Зоя Ильинична Петухова, Галина Ефимовна Шайдрина үлелетлер. Быйыл Саха Республикаты түріттемете сөз сылын көрсі, Саха силин государственныхын бастықы түріттәчілерін оны Саха мұғы рақтағыла ғарысия тахымығар тахабы жомутун ытыктан кенелери үйететер биһиги ытык еспит. Саха Республикатын бастығы президенті Михаил Ефимович Николаев коммуникатор общественной палата члена Николай Андреевич барымыгыңа тыл берілер. Бұл бүгін олыс үйрілі күн болды. Әділебітін күрдік аспытсыл ақсынет ұйығар үлтіменге болбұт. Үлтімен тағымығар аспыт презентацияға. Бұл қаңылас ұлуға, онна барған ұлуға, илі тұтуған салғы бірге үлелі әйекпеттен ұтыл берілі біті.
Онна боллағына хаңаласка болар презентацияға борған ұлуға кәле, ұсалдан ұлуға кәле ден болты. Онна боллағына ұсалданға болар презентация хаңалас ұлуғын делегацияты бұлғытчу бары ден тыл әтілі біте. Онын бұл бүгін ұсалдан делегациятын өсі бидді хаңаласка кәлбекетінен мақталбын тердекпен бағарған. Бұйыл әтілібетін күрдік сақа омуға бастақы государственного ылбыта 100 сылын толар белеғыл болар. Ол сақа мұға итіннік тағымға тақсарығыр күшке үлелеспет бейі өбігелер бет тұғынан наға дерен үз қоғарнақ кенеге тақыбытығар. Итім ағын әтілібетін күрдік бейге бастақы президент Михаил Фимович Николаев кейді тылы сұрыйбыта. Михаил Фимович Николаев бұл олығын тұқары бастықы президент болуғыттан ұлы күн айдағаны народ үйеріғіретін бұл проғын тұрарсар. Бұл кенегені ақтаққа қолуыр 200-тен тақса сыланара бастықы сақа жоны үйеріғіріне, нюча тылын біліне, нючалары күтірі тәңе кәпсетер тағымнақ боларға тейбіттіре. Ол кинилер итинни күрдік тағымға Россия императрицаларын, Россия императордарын күтірі тәңе атақ тәпсен олырын кәпсетер кәқтамыттыры. Онын бігі бастықы президент Михаил Фимович Николаев нар үйеріғірі туынан, онына сайдылақ омуқтар культураларын ылыны туынан, онына атын омуқтары күтірі тәңе кәпсетер кәқтақ болар бұд туынан әтір тоқтаваққары. Онын бұл Илья Шадрин қолыбыр нәхилек бағылыға болды. Без малжаған нәхилеген бағылыға үс императоры күтірі баран көсір. Үсті. Императордары күтірі сұруссар. Онда болағына те көрді бітті сұруқтарын. Бұл очара сұруер стиле. Қолыбыр қанлық тағаны үйректақ ол кәмнәғі Россия империятын үйректақ жонуттан қалсы бат тағымна. Онын бұл үс ұлуыт өбігелер бетті. Кенлер болағына сақамуға сайдылақ үйректақ боларын туғыр үнір құлақан қылаты екілер беттірі. Сотырутағыта бұл сақа оғылырығар анан бастығы осколат арылыбыта 200 сүрбе ғылын белетәхін болбыта. Епархияға. Онны болағына тоға бет. Илья Шадрин тұрор сұтына. Тоққа правительствующий синодқа сұру күрген бұл осколаны арыттар бұд. Ол үнер бола сәйін арды көп казенной осколаны ария қанада ден тұрор сұбыд. Оны болағына бюджетка қатчы көрілі бәтәқ. Отчоларға ме бюджет нар тыңағынақ балыға нелаға бет, қатчыта тейбет бет. Олейін болағына ол оғылар бастақы тірілі бет оскола өрілі бәтәқ. Оғылар ағыр астырада оқ боландар бары тарған қалыпты. Онтон болағына Илья Шадрин толкуйдан өпті. Олар правительствоның қылыбап болағына общественность күйе ден. Ити нюча православный итағалығар церковығар таққан. Бастықы сақаларған Аллах осколаны тәреттірер. Оның болағына бігі өбігелер бет. Қайдақ Россияны күтірі үлелері. Россия империятын егер тоқ арас солларынан қайдақ сетие қасынейден барытын білелер бет. Оның болағына бұл ақсандегат әппетім күрдік. Бұл біліңне сүйірбе бері сүйя тыңаннақ кемнергер республиканы салай алырыр бігі салаятчылар бұд. Келдеріме 200 сыланара олар бұд өбігелер бет күрдік. Россия қайдақ бағар тағымнақ жонын күтірі тәңе кәпсетер қықтақ болықтақтыр дегенің. Оннан онны туғы бар бейеқа, қолыбыр бар бейеқа, Сақайрин бастықы президенті Михаил Фимович Николаев. Кені Россия президентларын тағынан ұлы дойдылар қоролларын, принстарын күтірі атақ тәпсен олар кәпсетер кықтақ. Оның болағына мен бағарым әті, бұл
сақа херин салалтатыгар нехилек тагымыттан республика тахымгар тие үлели хиллер жоннор бары өбүгөлөр битигер тегнехтерин нада. Илья Шадрин холовур болон нада. Тола детеха кини нехилек багылга императордыргы турурсар. Олата боллагына бии нехилектер багылыктыра хамдык бар тагымнах. Россия салаячытын гытары теңге көсөтөргө белем болокутун нада. Оны кыктак болгон. Оны самый главный дух бар болгон нада. Хасана модун ана онна сүр кут. Вот онан элбек сетейни багарабын. Оннан бастыкы президенттан барыгытыгар ити истиң эгардыне тердебит. Тыл барар Хаңала Сулуғын депутаттарын, районна советтерин председателігер Анатолий Петрович Антоновка. Бүгіннен күнді бирді дулақтырым, Вастаулах Олег Валерьевич, Вастаулах Алексей Васильевич, онна күнді едиттер. Оны бүгінгі бұл мероприятие кыттылақтыра. Уважаемые хангаласцы, уважаемые гости, сегодня мы принимаем участие в презентации исторической книги, где предтеча. И очень отрадно, что вот эта презентация проходит в год, который объявил наш глава Олег Валерьевич. Ата сақалы дедек бешек, оғаным баран ордук нучылы мысл бінде тербит. Барастығын кеп, Ермолай Еремеевич. Тоқтелдері. Да. Ага. Выдающихся наших личностей в год исторической памяти. Я вот, Николай очень хорошо рассказал про исторические личности вот, наших Илья Шадрина. Я вот немножко про Сафрона Саранова хочу немножко рассказать. В 2019 году районный совет депутатов Ангаласского улуса мы объявили год нашего выдающегося земляка, историческая личность Сафрона Вениаминовича Саранова к его юбилею и провели очень много мероприятий. Действительно, очень много людей даже и не знало. Правильно вот говорят, если народ не знает своей истории, то нет у него будущего. Да? Открыли торжественно год Сафрона Саранова в Саргите и провели первый форум депутатов Ангаласского улуса, который вот был посвящен 300-летию нашей выдающейся личности Сафрона Саранова. Это первый депутат, который работал тогда еще в российской, на уровне России. Это как депутат Государственной Думы, да? И как это нелегко им удалось. Он не знал русского языка, между прочим. У него толмачи были, да? Переводчики. Но несмотря на это, пешком дошел до Москвы, еще до Санкт-Петербурга, и встретился с Екатериной II, добился аудиенции с ней, и она своим указом его депутатом сделала, да? И он ставил именно вопросы, которые действительно волновали тогда нашу республику. И там то, что и казнократство было, и Исаак, да? А Исаак это, знаете, да? И до сих пор. От языка очень зависело, что жизнь простых людей. Также Юрий образование, первые шаги, да, он сделал. После его визита, когда он стал депутатом, уже стали открываться церковно-приходские школы и возможность учиться всем, даже детей бедняков, да. И очень большая роль у него была историческая. А первый шаг, как мы все знаем, самый сложный – это полдела. Поэтому мы должны знать своих героев. И мне довелось участвовать в экспедиции моего учителя, вот нашего краеведа Прокопия Романовича, местность Мнуку. Мы участвовали в экспедиции, и
Вот с администрацией Немигунского наследия Наум Васильевич, мы установили там память Мессерге. С общественностью очень такой, вот где он родился, жил и умер, где был похоронен. И вот этот год, в 2019 году, когда вот мы объявили год Сафрона Саранова, да, многие люди даже Хангаласа даже не знали. И очень много людей, не только в нашем УСе, и во всей республике уже знают, кто это такой, чем он занимался, что он, какой след оставил в истории. Нашим земляком Андрианом Борисовым, доктором методических наук, была написана книга в тот год. Также был документальный фильм снят его имени. Вот. И сегодня действительно вот такая хорошая книга историческая. И вот два наших земляка очень отрадно. Я хочу поблагодарить автора Александра Николаевича, всю редакционную коллегию и всех консультантов, которые участвовали в написании этой исторической, очень значимой книги. Ну, всем хочу пожелать счастья, здоровья, удачи, всех женщин поздравить с наступающим Международным женским днем 8 марта. Будьте всегда такими красивыми, здоровыми. Жизнь продолжается. Удачи, мира и добра. Вот у меня есть, хотел вручить благодарственное письмо Александру Николаевичу Жиркову. Его нету, да? Ага. И ну, я ему, наверное, привезу в город. И хочу подарить нашу книгу. Это в 2020 году мы отмечали юбилей 25-летия районного совета депутатов Хангаласского УСа. Здесь, ну, это новейшая история с 95-го года. И вот тоже наша новейшая история, можно сказать. Хочу с благодарностью подарить вот эту книгу и благодарственное письмо. Спасибо всем за внимание. Барар нөмүгүн эхилеген делегациятыгар аңарда тылы этер нөмүгүн эхилега муниципальный терди баглыга Устинов Наум Васильевич. Үтө күннен Уастовлах Олег Валерьевич онна уалдантан кәлбет ме беге биде дулақтар бұдығар Алексей Васильевичка онна Анатолий Петрович онна биде дулақтарым бұл бүгінгі бұл беге аға народа бастығы интеллигенциятын туғынан кәпсир предчета ден улу генеге хүріқтен етер оттан кілбепіттен онна бұтыл бір бептереттен логиян тұрабын. Оннан беге bir дойдулақ бұд Сафрон Саранов болар. Бұл нөмігін әлеге малтаны денсідді оттақ. Онна кене бастығы малтаныға чамады еттігер Аласка олар бұд білділер. Онна беге бұл кене 2-19 жыллаққа 300 жыл саған көрсі нөмігін әлеге оны ғылы ғытарын әлек улус бұд көмөтінен бет тағымнақ тәрәхінлер ғытамыд бүтін хақа әлін жоно әргеті көрірігер ұттын қаратуы құләні ғыпып ол оннаттан бүгін бейді дұлақтарым кәлілер манна әйіға бұл нәхелек общественна кірттіған бары бір сананнан Хәттуон тантаңса бұл улуу байдар бұт өйтәңе хаған оротон таңахан екістігін ұрғаттан күз көмі бол бұттыра. Етепетім күрдік хәттуон таңастық түйіттіра жонлар оннаттан білеген арастыр әхінлерге бұрыдығар танна хебені әділілер оннаттан білетен күрдіққа хақавыт жонал бары ме ол таңа тіктенлер өттін, әлбәнлер өттін үйірдір дейханада.
Онотон бу Сопрон Сарановка биһиги бир дойдулактар бу боларын бугатан Анатолий Петрович этте. Үсүс сылгар биһиги төрөбү черегер малтаныга тахсаммат бели керестебил херге туруруппут улахан. Оны таханан эптен аспытты курдук хака театргар нәһлек атыттан киреммит улус көмөлөһөн улахан терехин оңоруппут Сопрон Саранов тугунан. Оннотон нәһлек питатыгар бу эми улуйбут Сопрон Саранов атынан улуса атынан турар аңа микрорайонга. Онна бу үлага бияка биһиги эми кен туттар ойбут Прокопий Романович Наговицын тон этитинен биһиги хөпкө туганаммыт ыттыутчехпен багарабын онон тон түгөннөн туганаммыт эми ойбутыр Прокопий Романовичка макталбын дендебин. Онна бу Сопрон Саранов туганан тон эттакка мен тон бу бири белетен көрөбүн наас ториянаттон угуяна ахпаппын гынан баран олобор ким hemen онна Сопрон Даниловтар арга хаңаластар мыйтактан түрүттагы мейттан улуу жоннор болалар кинилер бу малтаныга чимаде деңге бу биһиги улуу ойдар быт турусулталарынан хакана ротугар үйрекари бар боларгар тантурусубуттара окурдук малтаныга 19 үйе салыны туттун церковь тутулдан онно эти ойди браты Даниловтар ол церковька үйрененнер тон үйректак жон боланнар тон көмбөгөн биһиги улуу руйча хуруячылар дахпыттагыны элбэх литература да бар ононтон бу причетага ролу биһиги улуу ойдар быт үлелерертон көстөр биллер оннотон кинилер бу кырдьык тетен аспыттарын көрдүк аха автономията төрүттөмүтө сүүс сылыгар кинилер улахан тохарды оңорбуттара дебит бу Николай Андреевич этитер минеме хөблөһөбүн оннотон нәһлек атыттан Александр Николаевич Жуковка бу киниге авторга онна бүгүн келбет эми бу киниге таксаргар үлелеспет жонлорго биһиги бу Сопрон Саранов ажаннара бидойдулактара эми улахан макталбытын тедебит баһы болор. Төгүрүнен үрүлак күнүнен Юлия Галина Ефимовналар күппүтү маратта бигинени муалталла тагыламыт эди отта. Онна улахан такыртык билерти бигинен сохою бай болбута. Исрахтагыны гытта көсөрден тон оннасы бриллиантовый первойгынлар бутта. Оны чугайден кергене ким болой? Александра Кириллова. Кириллина диye. Onu da kurup tohtaçlar sakaheriker barıtıgar barıların da mümkün orabut diye. Basta kanala sorabut ondan dergisine kalamut mümkün orabut. O da gittik ol artık bu fotoğrafları yerden de barı bilagat. Batta. O kutu baratura. Fotoğrafta da Respublika Sebdak tabasında kun şamay vana şpol yönetim bara sohuyu bu tete. Fenomen Hangalski женщинден кинигere taharın diye. Onun için hengere bir god materi diyorta. İti ulu jonlar bu tohtar bu diyin jonlar iyelerin bolla bir olarak kötü görüp bir de. Dingenen Allah'a. Kolokovski yete kimi, Oyunski yete kimi, Alampa yete kimi diyen kerta kasır tıbıtta takhan keler. Onun da historini öğreterge bilden tora hanlastar kılattırıp ulaham bolladı. Uvaybıt Ermalay Nogorete hanlastar kiniga taharbakkı onda taharlar, bunda taharlar kini ağır bolladı. Otom bilgin ton bu düganda kiniga takallardan daha öğrebit. Kiniga takamlar bu taraftan ona sanga galva keldagana ton Pavel Nikolaevich tohidditta kiremi kurup öğretebit historia postan diye kıllı. Oraya kabahlık kayan historini bilecekler, onun kendi tuttuğukta
Анатолий Петрович ол билигин Софрон Сыранак улахан специалист кадыгып батта. Итинник наха чугай. Тоға дека кихи кинден бара тура. Билигин болла бу маны билига онан кихи сайда туроқтақ, билде туроқтақ. Онан тон самоғылығы дем бар. Бихи курук самоғылығы туғар қаңластар ден бихи эгине хуақ хим бир дөм болбаппыт дебек кылы бары билге оларын келдақпытты. Құлғыра мен бағаханам бу бүгін толды дейханлығын. Тоға дека бу кинеге тағаста үш кихи. Отта, тағаста бартын самоғыла. Александр Николаевич Полозерков мен тугум. Отны курстығым не қып. Кен историк мен бүгі бүтердәм де. Алтыған сурет рәккі халден инті білгі халден кәлдәп. Оны аспыққа келі хәділерігер болдағана кәпсеті таққы бұта бұл хөнлерін қолбан тахарықына. Білден тұра қандық бар ұныс бастан бейім тиер, давай бейбіт кенігім тахарыққа денеті батта. Бастан. Білген болы бұл таққан тұра, оғаты бейі самоғыласты бұд. Оны ол кәпсеті ұрықаттым болырды. Тоғы деқі болда Степной думаға Мигалскин председатель, ол гына бар бастан тұрасалдырға Рыкунов, онына Кириллин, әмені мүгіреві кілі. Оны знак тахарықтан дейіп, Степной думаға наллақ үсті бөлі, білі Ленин кім денбе солырастылар бұтта ол күрді. Оттау бейі бары үйректағады. Көні бірастығының ұсалдаңыларында білген олымда бар тахарың әстіптерді. Оны тұрасығы болы бұл олыққа хидді. Оның бағалсы оны тұраса бараны хе қайынды. Самоғылығыға. Гаврил Васильевич Стафонта боллағына ойынысқая хуақ қайын таққар кыға хуғады. Тоғадық хұрияр, аны бетәкке таққырағында мен халан алы. Олыс әрпесілінді өйен, күрбаға сыллаққа әрпесілінықтақ кейді әрпесілаппаққа әрі кенегелерін бартын тахаттыран баран де иккен баралар боллады. Ол аты боллағына ойынысқая хуақ, Стафонтова хуақ қайдақты бұл бейбілігінің не история соқ болды. Аны әргеспеден ұлақында мейте кімнағықты ұсалдан атырбыт бұқаптайындағы тахарандар олың қолақ олар. Онна олонхон турасы бадактар бола олонхобот олоқтоны билим суық болады. Билим болды де өйде банды гулу дейді. Онтуғы болда серикемдерге турулан қалбыды. Өйден әйін серикем үйетқоды тоқтау отығы. Онан бол енлік адам скірайым наны алампа. Күрік болда билге ақтыбыт, тоқтыбыт, тадғыр қомаяттыбыт, алампаға аттабаққа қалалар, ингілдер тондық бар. Оны болдағана улус бағылықтар енлікке олыс күшкөл әлектін дады. Оны Самоғылығы деп олар. Білі барта білге бі самоға сақа омуқтығығар дөндер бұд тұрысы бұттары ден. Онан тұн бұл кенегенді көрелік бін көрекіп болады бәтті. Ақпаққа әлдеңден бараттың испағаның білебін. Үйлейфін оны күрік сұруш сабыт. Оны ті хатуртағаты әрге көсті біті бәтті. Бұлырғы әргені бұл бұттары, активтің бұл бұттары наға күгей. Ана подтверждениетін бұл хатуртағаты нүрбалаттан көстенген. Оробынан нүк әрге. Түннүктә хәрге. Ада билген нурбалар гитте тоқты бу тевиктелди. Аны була быйыл ким харга ким гер бахылга хуабитти. Анна мете хөбелеспит. Хаяндаган онно куругами махарны гитте намнар нокто никин ким мегелер бутта. Бардактар делегацияннан. Оны аңардас махары бар бу тедем болбакка бартеме хомоголу тутан тоқтары мероприятиялар барта ме бирге болохта мегалар гитте намнар гитте холба бары бир үйгө баран келдактар эди кимне бит кимер тибет акынан барантын бары турарсандар сүбелен тиенне бебен өйөннөр олата бир ки хотон улуу болбат тени теде хатыгы каяндаганы киди атастак догордок өйүр кихиле боллагана итинник таксан келер оннан бактанан туран администрация тугуна көмөтүнө кидигем тактı бутан таны гаджынла. Iki bollarına Soprano Sırana kut dine hulbukut. Behe bollar konferensiyaya lohanda kaygatlar. Ondan bıyıl ondan tuakka istoriya kılat angalas tepte nemiyeti kine uğularga bihi belembi. İlyas Şadig'in hayandakilleri yapıldığında ol kendilerine ütüydük tiyelik bolladı batta. Edidi balıştılar bollağına beyler hula hatabıttırı da kırılı batabı hılaktı. Onu tokumeli yok kanada. Bilden toru hund kine hatanı hoğanan baran kangalas istoriya tıkartın bu hata datılamandık bartın somoğulu killerden barta hılaydık gösterdi bolla. Bilgin kineni hunu körbettir. Çünkü mütehiger elbak informasyon noktaka ondan bu hatardan olala kanlık var nehileg beytiger tuhanın söp olan taksa. Olus tuhalak. Onun için yöneticiler gittik settekka
O kurbetler, akbatlar egin dibitте olumluk bobatak diller körüldür istediler, bilendiler. Onu tuhanallar. Просто tutallara tohtan verenlerdi. Eten verenlerdi. Bandık tugu. Körün istin bilin o yaha da ne istoriya uğradı diye. Batta. Hayır, birincisi Түн булыр буманна, эркене беге, сахалар мустаннар, ыгыгыганнар, саламаяннар, овокаяняннар, бу сиресе бүлен көрөн олар буттар эбит. Эгиндигизер этнограф краевед, художник Михаил Носов рухиятын олдыбыт нөмігін хереген истенеңдері Сафрон Сыранов үбіледяқ сылғар анан тектебет 17 сүйетін астарын көрігіт. Бұл таңастар исторический наука кандидата, университет доцена, народ мастера, оғын сылырға сақа түрет культуратын үйретен, жан билетер тахарбыт Светлана Ивановна Петрова салайытыран тегелді біттері. Бүгінгі тәрәңгі күтті кәлілер ұсалдан ұлығы делегацията сән аржекі бұжуардара тыл барар ұсалда ұлығын балығар Алексей Васильевич Федотовқа. Ояус кылан зубак кудукана гадисты келамара. Васулах Олег Валерьевич бүгүнгү терехин кыттылактыра. Яка беге ме тоен мөрү туататтан ме боргон жотту дөпсүн баягынтай колбоналар улус алданылугун жон серген даттан келдебет итистең агадда болду. Бүгін мен кітабына Михаил Васильевич Борисов улус бағылығын сол биячыста социальный вопростарға кірәдер беге библиотека вот краеведческой отдел халаячества Ольга Николаевна Павлова. Вот на улус музеин научной халаячества Зоя Михайловна Берлюбская. Мен бар бүгін беге өтіп сақа улустарын сағалағынығар бір ұрыты көстеуіні түген бола тұрар дейханы өт. Теттегет кинигелер таққылары бияқа менек рук бар. Ойдабы кәлер ол кейбетер киниге тахара ликпейт. Тахар бұптан мәғылдар бұт ұрдық әлбәқ қондық. Итінде ол онна таққы бұт өй бе, олары бұт. Инде кейіне табар бұт өй бе, олары бұт. Көрдіға тахин тұғыр оңырар күндік бұт әрі нарында кәпсәй таққы мен ғырар олар күндік болан таққары. Дегер онық болбадақ қаз бейді ұлыс айы, нәхерек айы кәнеке киниге таққыта ұлыс әлбәқ кең далағынақтық бара тұрар. Билеген бұл кенигелери тахарыга уже көнрү болбутар эден болбакка это качественно, научно, библиографически, исторически фактах хөптах кенигелер тахылары бар болуктах. Билен турар билеген бейт онда осколалар бут юбилейдергар кемере сахагар акты кениге токтоп элбак тахар бей өретен көрөдү бут балыкты кирамарат. Вроде мө көмөгүн кенигер улуста өбүттен балайда өп качы барар. Гана кыжыгыннык улус бәте кенагахин тутан быйылары болбакка уан сүрбе отут сылынан наурот ол кенеген лама бу кемге тугуналар бу традир кенеге бит аксанак болон таканга бит. Ол эм бәбитер анал сорук турурунан кыжык устук эте ондан кастан бидилен комулдан баран испит. Bir сыл бия кулара улус алданлыгынты хайсватын полностью ол сурукка кириягаттан кас сирдагаттан сөйлөгаттан тугуттан оголан такыбыта Антон булдырын осы культура эгетин кене туспалы хулаханник фалиан быытнан тагыста уже Россия тагымыгар элбах хаме конкурстар гужук кайлах бола хаjallar то бурабылатын кенерден бартан оголан тахар быйыл спорт кене тахыга Антон эник сыя барты түмүлден келдагана бәте холбата хотулус ологон историята тахыга дейм. Тонна хамай устук кечек бит бияка барыбытыр дагана хакылустар история бит сағалағына болады. Хебескай сурукка кириягатты Аллахым бар. Онтон рукка түгәрче номақ кәйіннен барда кәдек химбир дәтен арбы күрдік. Нәхілек айы, ұлыс айы сорған тардыған олыру кәне баран ер. Құлырары бүгінгі күнне ақы бұл кенеге де таққытығар. Онна бұл бүгінгі сөйбіт
иннананы вақтақ дегенігіт бейхе дағыны онық бар тете олонқы кенегер етен ардығыт бейхе метеллер бастықытын олонқы ғыру ұты мүлжі бәғойме ұсалданы таққыбыта хам әлбәқ сұрыққа келбет олонқыта сүйістет олонқы бейхене ден олар әрімін жомбудың кітті кәпістеге мете олар олонқы бүттін сақа нұротын кен олаты ол татта ду хунтар ду ветерно калами бихи калан эме усалда хамел баголон кохтак патти но мөкөн ханна да ханда тибапит бене норокка бета инер такыбыт уу кихилдак булуктак те хепкаден арда товарым хура Михаил Ефимович Николаев саха омугар история кирер кеналандыр бу она современниктары кейс саналыра устук болар. Олар кәләгәһен мәхана бар бу ите кемгә оларын өскәбит җонортын лаханны кинегә ите Михаил Ефимович Андрей Савич бар кирия йөрәт яхтыра Алла хатын клад келдер итнәм булып. Онтон бу кинегә атындагы предтечәҗә именно саглахын бастыкы караңатчылар бастыкы Джон дойду туалаты билинге олар самоуправление саха бәйтин бәйте салгыты оны дойдуга кирен интеграцияна ахан почти бе омук быгытынан манна 300 сылы көтөн тагыстакпыт. Үчөкөлөр уже дойду империя суруга бичиге жылата колута барта бар. Кинер келехтерер де бе аталахынан тугунан феодальный стройга харды кирякча киримякча олар омукат. Кайра дойдулар онно тыгынчалан хылынан баралар. Эти демократия дебит Англия хартия свободе слова тыгынча сүз. Сүбет өтсілла хаду сурулды. Тыгынча хыл келлер онда тидлер. Бейен оропут туспоры тыта ден хаңа хайди кенер лох сүз. Тұрата хүсті хылы көтөн оларсан истақпетіне баран ебіп. Ол көтерге көдік mökkühü да бар дөспе полу көлөнелер халкыган ылылары да бар болар. Олар әрбейін оропут мудыраға онна кеңе bu ulu jonlar butar kadar dihan. Ondan mene ol bata bolu hem bir nüçe da karakteri kalan Suriyallara ol gruplar da var. Два основных родоплеменных союза якутов ол Бургонцы и Хангаласы нет турар. Улу jondan butаттыры бу кинеге каланты батак жондар бу уже тох бар рактагы документтар кирен суруллан жинактык барам көрсөбүт жондар кеннер турат. Алгыты деттигит Степной дума олоқтонута сақа хамай бастығы көрін барсыта. Онықтан хандады бартыт. Бе бейіткен тұттар кебет бағала-бағала жіне кеперіп көрімнер. Тәмен өмігі ханда қиеті болыр. Өте өттігер бе бастығы попытка демгоды бұл қаңалы сұлығын күтті бұл көрімнер юбилейгер судья кәпсетен туыры мероприятие тәрібік кехеден хана бары олар жанары табылата бүгін онан ететтігер долгуы бар, мәна бар бұл. Усалдан луын бағылға қаңалысқа кәлен әлбәқтатыл әппәтақ болуқтақ, тем более маннық мероприятияларға исторический фактор кәннергер. Манна күйе именно біреген кәмнері атын кәленер әлдер. Бастықы әвеске бұла сұлықтынуыта бейі бұтын өретті бар бұта, тоғы оныстарға нәхиректер бітін өретті бит, бәбіт жонлар бұтын өретті бит, нәхирек аға уғын айы кен тұттар жонлар дұлыт, түріттер бітін өретті бит, білді бит, түрітші бар болды. Білген народ кені тақ-тақ деген. Только люди, которые ищут примирение, создают нации ден бар. Онан бейге маннаме ұруы бігілер бұл қолыбыр да боларға бастықы тұрбу бұт мәне бол, бата бол деген. Жон мұтын ұлыстан тағарек бұтын нада деген. Ұлыс кен тұттар жоны бол бадақ бұл. Бейге кенлер аттырын атыра аттаматтыр дағыны өйді үреті бит. Кенлер аттырын болулақты кемдергер жон мұт идяхы деуттыра. Білген онан именно жон сақан ұротуғар кенлер тұғы бет біттерін көндірер. Сағалағын ден болу яғаны бұд. Оны тұбы кенеге кейретер Михаил Ефимович сұрайды да кенегені оңыруға Александр Николаевич Журков бір кен тұттырды жылақ бұтын. Барта үйелерттен үйелерге hem бір қаңалас ұсалдан бастың жонлара кәрән сілбәхен. Бәлерін онына кенлер сұруйлары қаңалас ұлы әбеттер ұсалдан бұрған ұлыға маңнық болдың ден әпәттер кені бүттін. Сақа жона әргәтен ұрота олырыр. Енеке қайдақ түсті оқты әқпетін онда әтелдер. Самай ырахан ол білден тұрыр. Жона ол. Енеке көнге әддер онына бары қол бұл хатыр. Олыс ұстық болыр.
Олар әлі бейе бөгелер бит оны барбыттыр оны білген бейеме оны солдарын батыған оғыран яқнаяқпыз. Надо было на себя должны принимать какие-то вопросы. Ол отчоғына бүгінгі күннәқа сурьячылар бұд, краеветтер бұд, ұтық жамыт, кіржастар бұд, уже бұ жамытын аны бүттін народ бір тылынан саңарар, бір культуралақ, бірдік ұғықтыр. Оннатон хем бір түмсер кейімбі туймады қочоты сақа нарозы бар тонды қалар. Ол онда кейіннен бір ұмық болар бұтығар ұлған түстүрілі сағалана дәрерден. Долгуя оны өре. Бәбіт өтті бүдіттен білден тұрар. Лөгай тойам олын сәхен аджақы Иван Мигалкин, онтон күрімнүр, онтон как раз рикемдер был бе Николай Николаевич Куйомап сүйсүбі бес сахан ылабыт. Онтон Хрихана Петр Васильевич Амосап сүйсүбі бес саха болар. Бұл Сталин кітті метәңе Илья Винокуровка Вастухол Бяшный Левит. Кулантай Рикемдер министр финансов был сүйсүбі сахан толар. Ендік өйелге кәлі тұрар Александр Васильевич Мигалкин Сақалаттан бастықы Россия атыттан тыл әтер бұрапыл бұд кеге генеральный консул бұғытынан. Монаты Александр Николаевич Журков бұл салдан депутаты бол бұтақ кені бүттін сақа ұғыға, сақа бұл олың қото, сақа бастың жона аттыра тақытығар тоқпар. Күйін, оғын, өйін ханатын ұран берен тұран білелігідер кейім. Онан бейеға ол күдік үте құлы бұрдар балылар үйретиве бар, ол жоғыдық Қаңалас ұлығар етіндік сол әметр ғылдан ер түң бұлырғыттан бе нұропытын сердейір. Кенені кәндеріттен батығынларар. Жоңға әргеға өй сана әбер жон үйелеттен өйлерге. Балалар ондан декетін бар болы тұрықтыра дағаны де. Оны ол кәмнер хамай ұстық кәмнерге тақачылар. Оны білген дағаны дойды бұтығар араз опсай балығanya істебілі әдебіт. Бұл кәмге меже жон сәрге түмсүйте bir opsa hanağa kari бар болутугар. Беге бүгін болар ачылар. Бәбдеттен сағылы қайын де ханыбыт. Құлын тұтар бүдек күннерігер беге бұл ұлхан мероприятияме қаятар дығытық бұд. Тариятын Олег Валерьевич тақ әме кәлен ғалар бұтын әтәңге боланы хайын ұтылдықта қуанюға түәр олар сиреме ұян кәдден бәят талан Үлгәтігіт, білген хаяпқан бақ, кейре тұрар, тоқ кені. Ағандас көріқтігіге әтті тұғыншатан тақы күтті чеккелері көйтілдер. Культурна мероприятияға үккен арып үст тұғынша кәріңе. Оның тон ағас болар болағаны тақыраты уантан тақы үббе тұғынша кереға ден. Боларын күнді көтінік бұғы кемдерге, енік ұқан ұстырғы түәр бұғылақ бірвекке онына Бургалжы бұғытына веге бұғаны ұтын бәрімдер бітігер 3 сыллақ бұд. Құлғыры аммаға 5 сыл көйім бер біті 5 сыл бәрімне бол бұда. Бірен кәлер оны үббә әтті ғылға детілер. Құлғыры жүнбәме 5 сылынан бәрімне болар. 5 сыллақ бұд 3 сыл бұдыттан барыта тұп пандемия. Тоқ бар бұлан барыта көйдер, улар яғыдер. Бірген ол тұтубыт сығаната тоғылыр әрі телевизорге дәп бітім күру көтеп. Бен бәйім жомар сорукта тұрарына бұд. Бейі бәйбет есікті қалқа бұд тәрінейбет ол. Атын қалықтақ бейі хамай клавная сақа жонуғар, ғадеттар бұтығар әйеға спорт, культура, онын ұрып бұд үте бірағын еген бәріқтеқтақ беттен сыл қорғаныстан үләдей қамсығын жабыд. Онын әйгені оңюға көйтәбет, ұлу жамытын оны өсі түгіл. Аттатыққа бұйылғы қылғаты история сұруллағы дәрі мәні болбатақ дейбін Андриан Афанасьевич Борисов Улохан үрен оңырды әме бұқанлысын түріктәқи түңнәқ бұл революция енненәғі нүтчі кәдейтігер. Иті амай мөкердәқ білдібәт тоқпыт еді бұл. Ол онына кені сұруюта сүрін сұруқ болан енеке көлінерге қалан еді. Бейге мекені күттілі жауыт сүйіс сылы көсі Лөгай туһунан кенеге тақы, онтан халғы икки стапыхтан уже бұрғын ұлығын тірілейтін туһунан әме кенеге тақыға дәні. Онан жой барта тегер түйәнігеға, бұл ұңырығытығар барға мақтал болын, қаңалас жонуғар бары үтөні бағарабыт, қыстығы әтәңе тұруққа,
туақтағыны жаңға жаққа оғыстарман бары үтөтік, өйдіхіләқ, өйіхіләқ, түмсіләқ, әйләқ, қиылақ, қотулақ жан болан өсі дағына ақытын аттыта тұрын ден бағана өтеді. Бай оларын. Онна кәлдегі бар, Олег Валерьевич кәме кеннен хірейден, бұл қаңалас жоны әнге тегер бұйылғы Николай Николаевич қойымап сүйсүбе бес қылғар анамыт брошура дөпсін бір бастын жоныра панасептар ұжордарын тұғынан тақыбыт кенегебет. Онна как раз сән әлдекіп плана екутақ тұғынан тақыбыт кенен тұқтырам. Сафрон Саранов саха түрет олықтақ салататын Россия салдатын систематар келлеріні сетихите. Сәхен Аржаков бұланығар ұлылыбыт жағалдара Илья Шадрин Иркутская жам сүрдәхінен осколы тұтутын синеға таңара жетін тұтутын вопростарын тұрырсута. Степной дума уанча сыл үліләхіне сахомы государство теренетігер бастықы түймек болбыта. Билигин эгин негетигер Покровский курот бастыкы нөмердәк осколатын үйернәчиләрен агытыгар сәһен рекып саха омук сүз сыллак булана. План о якутах Алексея Аржакова по предложению императрицы Екатерины II обсуждался на заседании Государственного совета 1 октября 1789 года под названием «Прошение, поданное на высочайшее Ее Величество имя от якутского князя Баларгонского улуса главы Алексея Аржакова с описанием прежнего и нынешнего состояния якутов и с предложением выгоднейших для казенной пользы и для них положений». О необходимости установления должности якутского областного головы или предводителя. Он должен избираться из числа улусных голов или князцев так же, как и губернский предводитель дворянства, и непосредственно подчиняться главному правителю наместничества и его канцелярии. Данная должность нужна для преодоления распри между якутскими улусами, князцами, для удобнейшего разрешения государственных, казенных и общественных дел. Учредить особый суд под названием Совестно-Якутского суда в составе областного предводителя и отдельных улусных голов и наследных князцов. Освободить якутов от повинности тянуть лодки по рекам, возложив эту обязанность на ссыльных законопреступников. Якутов следует освободить от содержания 36 станций по Иркутскому тракту, заменив их присылаемыми российскими людьми. На должности исправников следует назначить таких людей, которые благоповедение в тамошнем краю было известно, и чтобы они были знакомы с языком и обычаями якутов. В Якутске необходимо учредить училище для якутского народа, коих обучать российской грамоте и другим наукам, дабы они впредь были годны на службу общественную и государственную и к просвещению сородцев своих. Следует узаконить право частной собственности на землю, на вечное владение тому, кто он сначала обработал. Рассмотрев прошение, Государственный совет находил о неудобности в учреждении у якутов должности областного главы и совестного суда, равно как увольнение якутов от тяги лодок по рекам из почтовых станов от Иркутска до Якутска. Этот документ «План о якутах» показывает, что его автор имел ясное представление о наиболее важных проблемах своего народа, причем ему удалось их четко сформулировать. Несомненно, Алексей Аржаков начертал и предвосхитил многие идеи и чаяния якутского народа, которые в XIX веке станут еще более актуальны и насущны. Тылы беребин Илья Шадрин сыjanlargar, хан уруай мақтаргар. Предтечи книга автордаргар Галина Ефимовна Шадрина, она Юлия Ефимовна Дечкова. Bütün günler günde elçetler, bana bihi yürüdüm destek elbet bu. Kine sürekli niter elbet canı ciddi isteğini kadar delibin.
Же бу Ректесі жен кенегаға үс сүдік ехебет келбеті сүрдәқ дирин ис қоғаднақ. Оны Александр Николаевич Жирков сүрдәғын толкуйдан, сүрдән әті документтары үйеретін баран үйендерін білге тағары қайден санаға келбеті. Бұ кенеге тақсыта бияқа сүрдәқ бияқары болуды. Бұ кәнеге кәлер үтчаттарға мия сүрдәқ солталақ болуды ханыбын. Бұ жондар бәбілер күті сүрдәғын себәстәқтері біт. Қолы бұ ити Сафрон Саранов. Сафрон Саранов накахын болланы ити бір емеға Илья Шадырын ағаты Максим Шадырын бастықы үйерақтақ ұлыс құлы баты болды. Бұ Аржаковтың бір әт қан туақтар састақ жондар. Әме ити наказы плано якутап теңе эме кыттыгастак бу Максим Шадырын эме кайдары кеһи үйрөтө сөбөт олгонма документтары барты древний акты Москвага хаталлар олар кеһи каян акпата бу эме бир улахан кеһебет бу Сафрон Саранов согуру барарыгар эме үбүнө качынан көмөлөспүт кеһе. Онда бұты Аржаковы күтті бұ Шадырын Илья барсыбыт болуқтақ кен тоқты бұт тоғыды даққа еті біреме кені кенесті хилжер. Онтан ол біле Аржаковтың бараларыгар еті біреме кені қандық да документтарға хорулды бат. Олаты сүтан қалар. Онтан номаққа ұркабесіні әйделгі кені соғыры Екатерин Тарайны күтті барбыта. Онтан нағарадылан кәлбеті. Онна ол жонугар сәргетер белақтақ кәлбеті ден сұрулды хілжер. Аны барбыт идары дағаны ромда сөпті бәхірі авғы сыйға жәбе жәмелетен Иркутскайғы дылы тейбіттері дер. Аны Илча Хадырын сұруғар болығаны мен аппынан барбыппыт ден сұруқта қылыбыр Аржаковтың барбыттары мен аппынан мен туақпынан ден оны ол кені сұруға бары бет. Ол көсті беті. Бұл Илья Шадырыны мен бастан номақ күрдік істеретем, легенді күрдік, Институт языка литературы документтарын Карамбарамын национальный архивка барбытым, онна Карамбарамын кәбіз бұл дальше туаққа Питерге барбыт кехеден сананамыт, онна мен 4-5 хіріттім. Ол кәлбіт документтарбын мен кебеға көрдір бітім. Земляк бар Анатолий Добрянцевка, кені Тибиремеға Александр Николаевич Жирковко лелі хеджі біті, онна жа кені күтті білігінлерін Александр Николаевич ол документтары көрен делбе соқпеті, мақтай біті, онна как историк, как депутат, как государственный разы туақт ылыммыта, онна бұл кейт оннан кіржек кенеге хуриян тахарикқа бары біттен тұрыммыта, онна жа ұян көрден, қаян, сөбелян амалан, иккеті өптен, үппіті атак мен бесті хырттағымды. Онна хылжан бұллағы майы кені біле как редактор, как соавтор, жақай көрер, истер делинник үйеретер, онна бәтін тахамыттан кені бейі көрібік күрдік болбатақ боллаға де. Ола қатынлық көріләқ. Ола действительно государственный уровня, ити улақын общественный деятел күрдік, кені құлыбыр направляйдан ити кенеге тағысты дек қысы. Оны кені меға тоқтен әппеті. Қас биддік бұл көстібі документтар тұспа кенеге сейре болан таққар ұлақан сұлталақтыры бітте біті. Оның боллағаны бұл кенегені тұспа шадырыны тұспа хеге бәғыт тахарын дем бол бұта. Оны қас иті документтар көстібі документтар бұл кенегеға ұлақаны келбәтілер. Onun ol kas bildi hırıtın barıttın olak puspa keniga onlara siyeri kuna taharargı pollar ordu kuşayı bulu tegen. Doğa diye takka ol bu İlya Hadaran turorsu bu dokumentlara olak unikarnaydır. Bu kenilere karakteristik alabattır. Bu haka Toyotara kayda kurduk turulaspıttara kayda kurduk canların orotların tuhugar tuğ dokumunu huruybuttara kayda gıraqtağa tiye turorsu buttara barıta onunla köstenkeller. Onun bu keni İlya Şadır'ın ergeni bol batak. Onun bu hamı tuğun tirihine diyen bu sürdağın bu bir yemeğe bihige hakalar ester holgu turgut edip. İti Irkutska, Okoski trakka tiyakka dolu iti trak kalor jandır bulak sürdağın çeçay bıttır. Anaqtara söhüller ite qas kesbiyse kellaqtarına aynı sühünen iceller vallahi. Soğuru iceller, qatu iceller sallahtara hatallar siyetiller kınaqtır. Tuğtunda inneganan prosta elbaq saqalar tuğu da biyereller soğuk olanlar kıtay diyekke kürüller. Ol kurduk bildin surgen. 500 saqa kehite kıtayga kürete.
Manna kalbı jonlar onu ımsıra batıha saniha kaldılar diyen. Onluk olak ester solga tibitleri bu üst südeki hiler bir polana turarsanlar. Beylerin tılların tirerdenler, Irak'tağı dılı tirerdenler bu hakanı bu habıtlar. Anturan talkuydular vallahi. Bana ınağının söhünen karıstamı bir Irak var bakıt onun oğulur butun yeret yakpıtına, doskoları yakpıtına, jatçav Irak'taq buldaklarına, tebistene aksıhar buldakpıtına, cebi hitgınna kurdu hokpıttence oskolu turarsahat bullar. Jantan cebi kendiga turarsanlar, hürda hin saydığı barar, ondan tuan hadarını hotor hoğur, törtü cebi üstte diyenete. Törtü sırıtın münemiye buldum gana baran Irak'tağını gıtta karşıyıgar öse hite Tibetin, bilgin öse dağını tuğak bu iti dokumanları sana atkırıca mı oldun naga bu mandık ki ibaret ediyen. Ol dokumanlar soltaları nemiye tohtam yedi. Soltata ulakhanın alsada niklar söyleyecek paçır koydata. Anı ol törde sırıtıgar emi ulakhan bu prostları turarsa barar. Ol ölüyen ağay inine. Onu diyen bu insan kansan Жол биле кинлери бу бандар Toyotlar эмиң селдер болду. Бу несговорчивые Барагонский и Хангаласский улус денже. Икки несговорчивый улустар боламыз жана. Үнсүгө эмне керебиз септе. Onu bu bəylərin, tuaqların, sığılların, soruqların olur ağtığa tiye, senatka tiye, dakastanlar, qaydar tığına xordan hilcibitler. İnne gelen onu aljaqa ubasta bulga heycer canları bit. Onu bu iti Spiranskay bu sakası diğer kelyetiger bu elle hadırın atal jaxul bolluqta. Keni burdu kapten ki hini kitte bisser. Ol burdu kapten ki axi piske bu sana Irkutsk'a gelir. Onda bollağını elle şadırın bu Hristiyanska veranı tarqatıga sino serkabın tuttarargar keni kelen asviçiginler. Ol ki he suruk emye suruyar. İkken suruk suruyanlarca bu Irak'tağı bu şadırının tiyer hepti. O surugu tiyerdence bu Sibir'de bu manda alcakı Irak'ın uslubaya olur battanan olur buttiyen. Onu ce itağayanlarca bu Spiranska kurduk südulağın kihim gitallar. Onun diki bir kanyiska emye bu Spiranska'yı kıtta bu şadırını Sibastir'ge emye ulağın üle keteher. Onu ce bu eder içatlar bağları bollar. Eti olurga eten şu hanga babit historikler bütün yiten taharan öğreter ki olak nepachati kray. Eti dokumanları tus patahar dakpetne oğullar onu öğrettiklerine emi hanga körü bolu ete. Onun da bu cahadırın kene Irak'taq bolan, Kırktaq bolan elbaq oğunu esü soğuruycan öğretler bit. Irkutskay'dan den Piçerinden der. Onu ite Nikolay Rokunova emekini Irak'ta bitken. Onu ite tuğ olaqan sud bile Verkovnay tuğqa boy Verkovnay boldan. Tuğqa derkine rasplabağa öleli hiç sudu hukunu bilir bolan keni hürdağın turorsugu tebet. Olihim bolanı keni ola qabağı köröldürüt местный администрациялар. Onu дерзновение, разрешение денler horyalar betaljaqa bustupaydır bihin utarı denimi hadrını soyulahın beota bolallar doğunattan hulallar qayga gıta hatıllar sılka gıta hatıllar jonda bili veraqtaq bolan qadam biçe qaçı tuttarın qıqtaq bolan tınna hordan kellaqa de kim bir ölürdülü ol jonun tuğar turulaspıt, oxsuspıt ki bakini bolar. Onun bu yıl ota bihige sineler manda glava aydan Nikolaevski Preşetiti'nin kadar hıqıtık patiyin diye bulan vardı. Onu iti orduk okulları, skolaların kıtta korsan, kapseten, olak mandaki hilakatı bir sinetten törüttaq diyen doktortaq sırdatan öydeten berek bit. Bu kini nehilek kilahına nerardı bu tolgana bir emga juqargatçınga bollana kini помощнигина hicabet berek ki bolan. Bili barı kulubalar atıttı virağı hoqballaqtır. Hatan dokumonun urbattır. Onun bu kininin ıranlar. Anı kinini bile balaska çok happattır. Olihim bile nehilek kila urevinettan taqsabataq kini xolabur. Olyan kinini olaq soyulağı bağıtam kıtanaq soyulağını tuluyup ki. Anı titi Rodoslovna yenongar hicabet onu je süddaq interihine mamenler bağlar. Kergene bolan iti vağın bir kopi epitun kurduk iti nemgütten törüttaq süddaq iti materyalal jaqqayl baq iti jaqtar kergenin tuhundan ol materyali qolaba kinge taqqar bolan min bir yaqpın söp. Onda bu Maksim Şadır'ın kıha, gene qatın kıha kiçeye diyen var. Ol bollağında tördüs maljagar bıtık ten kene aska kergen, tördüs kergeninden bolar. Ondan hal baq oğu törüyor.
Ол бутыгын болан ити кисini фонтаптар сыжандар. Бу кичееттен Максим Шадырын кыгыттан ити Никифоровтар болан таккаллар хөп. Онтан ол бир кыга, ол кичее кыга боланы Кириллинерге эрге таккар. Ол Кириллинете бу Никифоровтар бараллар. Чехит укурдук алжакка били байдар ки токол бахаллар боллади. Он эти направления ме үлелек надо. Так что вот молодым людям не початый край. Onun бүгүнгү мероприятие доготулах крадык сумбурна хагостабы догой биче көпүчө бу мандык краманник мамьеннери яга кепсен хардым. Onun же кеннике даганы колобур мандык өлө бара туруга дибит яка тиякпит несговорчимен барагон самден. Onun бирге мандык жакып болду. Жанырбатын тахартан сурдатан якты. Чабарыгытыр бары этеңге болдун, жолла хоргулак болын, ыры өлүсү турагына хырыттын ген. Кыргасты кетинди. Көлүөнени сол буйу көлүөнө. Өлбүт тыынак көмүс көлүөнө. Кайдык түмөгө суак калый. Өрөгөйдөтүн сахан уруата, өз саха үтүөтөмө күтө. Эти курдук бир сылга таластар, тогуда тылотуа суак ате. Силиспе тередилин болуактун, ынак сылгы этеңер турдун, соргулак солун ытчат болуннун, үтүүгеспит өрө уннун, төрүт жаргы өрө тутуакка, кеңетен күйүрден бериякка, саңаны устугу бахалыакка, саа сүйе баргардан иякка, барга, бары белем болуакка, олук ден түхүлэк таксылак, каяда калгалак сактарга, өлбөт омук үрдүк жолурдак. Эти сананын салайттаран саха сарыннара ырақтағын негер саха наротын быраптарын туруласпыттара. Аты Юлешевна. Еще вступление в лобби. Бүгін бұл қаңалас бігі дойды бұтығар қаңалас ұлығын кейінігер бұл ұлақан долгытулақ, бігі ұлақан долгытулақ үнім бітінен бұл Алексей Васильевич делегациятын ағадделейбін, Бәбет Бахлық бітін, Олег Валерьеві, онаттан бары кіттілақтары бұл үлесті кәлбет жонлары бар етін ететтік істеннеге ағадделейбін. Бұл кенеге бет ететін аспыттырын күрдік, бұл хоттан күрдік бітіне 5 сылы бұға хұрылы бұта бет. Еті Галина Ефиманнетті Александр Николаевич илетігер кейрен баран ұлыс ұлақан әлбәқ үлі бар бұта. Дегенен бұл кенеге күн сені көрбітуер мен Александр Николаевич Жирковка ұлыс ден бұл бар бұта апытыттан өсі төгіл істің дерің мақтал тыллар бұтын лебіт тұхынан тіредия қайын ден. Кені білем мәхені істен олар болықта. Мен тоғыт едінік ден әтебіне детақнам. Қолыбыр бұл үлелі хиджамыт Александр Николаевич Маннык проекттағын істен барамыт, бұл ол проектқа келдерерін істен олыс өрбөппіт. Онтан ол Александр Николаевич бәтін қолыбыр біге ұрыт қағыттан, телевизордан ең білер боллақ бұтына бұл білеген бұл кенеге тақсыйтығар ұчығастық алты хаммыт. Хүрдәғын ден бұл хүрдәқ сақын ұрытығар сүді кейі бары біттемін. Ол үстен өрен жабын. Тоғыдеті қыны бұл государственный, общественный деятель. Биреметолог көтім боллаға дей. Ол да болар кені тоқ бар өрі білдерін, опускаларын бұл 5 сыл тұғары. Бұл документары үйеретерігер барытын хыратын уран, хүрдәк кечейен бұл маннық кенегені оңыран тағарды. Кені автор бейтнан. Бұл қолыбыр ете Галина Фиманна менеме аспыкет бетем барыта отоқ Россия архивіттан, Жакускайттан 130 документтар бұл бұта. Қолыбыр бұл бір документ егер, ол 130-тен аттабытым аня бір документға 4 страницалақ. Ол документтары барытын бұл бессіген, көрсіген, олық наға чымпықтақты үлелері бет. Аны тұран бұл тоқ тек біті, бейі бәбет бұлырғы
Атон былыргы былтам советский киннәгы жоннор боллак битти. Тәһәтин дәһин пионердер этибит, комсомолисттер этибит, агалар бит коммунисттер. Ол һин боллана биле өйбер хәддәр калын калбыт. Бу былыргы байдар кинәстер хәддәр хүддәх инселәх семьячи кухан жоннор этедиен. Ол һин боллана бу документлары кас бисәһәр битай. Хәддәр җатуары документ көстән кәләре диен. Бу кебитен атын киттен кебихия туары документлардан калыгдан кадер долгуях куттана хан иретим. Ол гынан барам бити эпит сүз оту документлар битигер. Онны бу Илья Шадырын атын киттер документ соғыттан олустен долгуй бут йөрбүппүт. Бу кеҗе кибихитнан. Олус раз сырдык ханалах кибит. Онтон холбур бу билген тиме Александр Николаевич бәйті қолбыр бияқасы күз көмек болан хәне қайдары бейінік наттыретті. Қолбыр мандықтен түген өйден келдім. Бәйті бұл документтары ағам баран қайдары исихіттен долгуян қайдар оян тұрбыта бидді. Онна оғын е қамытылы хиджан баран етер. Илья Шадырын меқа ұлу құдан саны ханатар дия. Бұл хүрдәқ үшіге эпитет. Онан боланатын туақтиян тәңнәһен қолбыр. Ононтон инекетин даганы беги бук бары түмсәммит самагахаламмы бу инекетин даганы бу үлелери халган өсө даганы кинигелери тахарар битнада холбур була бага хати бу юрак халатынан тук болбута тук конференция онна ти холбур кирада клап тенистемран Баекова Сарданы Ильиничнайтан турар были 10 минутлах выступление стамра. О, да хүрдәхте шуй материаллар бит. Бу материаллардан нахал бәккенегә тахсынчып. Хас бирде эпизода барыта история дип. Оннан ите билен Галина Финна питен күрдүк. Бу Илья Шадырын олога хүрдәх элбәк күчмәгә дирип өссен көрүстәр даны бу иннеке ханатын олокка киллерес хылын хоргун барытын хетиспитке. Инер доктор бу ханатын барытын хетиспиде. Ол рақтағы манда олықтақ чиновниктер, үләхеттері чиновниктері төхеді мәхеддәхі хатабыттырын үрдінен. Кенне-кенлері гітті хуттахан дағаны. Бараларын көйен олақ тоқ бар тұру бұл санатын баратын хетиспитке. Ол ондық болуқ бұтын нады бұқа бары. Онда тәңнәхияқ бұтын нады. Онын ты өсі дағаны бұл Олег Валерьевичтің бір кәсеттен тұрабыд. Бұл бір кенегені маңнағы кенеге бүтін Суриян тахарих бүттен. Онтон материал бит барыта бар, кинеге бит в основном эме тон белем курдукынан баран где-то сыл 2 саңарында кеттон билһиннәре агалык биттен эрене ханыбын. Ононча бука бары бүгүн мана тумсуҗаннарга сөтөгөн мактал, оны бары шуе ситихилак болун, доробай болун, бары шуе багарабын. Салгытылы беребин синен эхлеген делегациятыгар Синен эхлеген муниципальный терилли бағылығар Левереп Айдан Никипровичка. Үтө күннен ваставыллах бүгін бұл исторический момент болдыға де. Бейт бәйім өтті мен долгион тұрамын бұл. Барығытын ағыр дәлеқпін бағарауын. Бейеқі тон бір дойдылақ бұд. Илья Максимович Шадырын бұл. Кене тұғынан ұрут бей мәнәқ сұрақ қоту іштер әті бет. Оларын аспыт үйір әден әті. Оттан білген еті Юлия Ефимовна, Галина Ефимовна бұл кендер үлелері. Білген бұл үлелерін салғы бірі кәнчәрі чаппытығар тарғатық бұд. Оның әте осколаны күтті үлелі әммет. Кәкке бұл аннақ бұд. Бұл бұйыл Илья Шадырын атынан үхі қоңырықтақ бұд. Онына бәле түрәбіт сірігер қатын ары еден сірге бәле тұрырықтақ бұд. Оны тей бұл аннан аммыд. Білген үле бара тұрар. Оның атын бәйім нехилеге матыттан онна бәйім аппыттан бұл Юлия Васильевнаға, Ефимовнаға, Галина Ефимовнаға мақталбын, деддекпін бағарабын, түгедінен туғана.
Takın. Awalnya bakareme tatang baragadar dorobiane sitihini wannatan kenjari chattar batigar mehanavar bu historiane tier derbitigar beligin bu oluk bolla dibit tanıdığım benim duydu var emi wannatan salgı ülelehekbet wanna küs keme bolok putten kolabora bilin Prokopyramane seme beytin ideyetin ette wanna salgı ülelehekbet demin erenlere bin diye. Sen bakıyor musun? Бүгүнкү терехин кытылактырын эгардилер Эрешинка фольклорный народный ансамбль. Проячы Саха Республикатын культуратын үтөлө олете Лидия Яельян. У меня квашня по избе пошла, ну-да, по избе пошла, по избе пошла, до дверей дошла, ну-да, до дверей дошла, до дверей дошла, двери выставила, ну-да, двери выставила, избу выстудила, ну-да, избу выстудила, а булдовочка по сенечкам похаживает, ну-да, все похаживает, а придут наши стервы, выговаривает, ну-да, выговаривает, как пошла наша хозяйка вдоль по улице гулять, ну-да, вдоль по улице гулять, воробеюшка искать, ну-да, воробеюшка искать, нашла воробья в огороде в коровье, ну-да, в огороде в коровье, варила воробья во семи горшках, ну-да, во семи горшках, семиладочка, ну-да, семиладочка, черепенечка, ну-да, черепенечка, Марьяна Хазия, ты послушай воробья, ну-да, ты послушай воробья, я не слушаю, ну-да, я не рушаю, я не ем, не хочу, понедельничаю, ну-да, понедельничаю, ущемонничаю, ну-да, ущемонничаю. У меня Күстек сана эркөнөй, бағылыра кенелері. Саха бирге түмсүйектек, сарғы бирге салаллықтақ. Биргері түмістекке, саха ата сарғыланы, көңіл күне күле үйері, көк қаллантын күлімне. Тылы беребин. Үйеде ортос коатын директорыгар, история учуталгар Прокопий Валентинович Самсоновка. Тёкүннен Олег Валерьевич, Тёкүннен Алексей Васильевич, Тёкүннен Ваставаллах, Утеряхен Кыттылахтара. Бука барыгытын бу
Yürüle kundan ciddi isteğini delilin. Bu kinige bilgi sahan rotun üst amay diller dulu dönürün olukturun cahaktarın dölevitlerin fıddatı kinige tağısta. İşkötün bu sehen cıkıp sıfırın sıranat tuğunan bilgi kinigi diller istere bit kolakatna cahadırın tuğunan fotoy bilbet etibit Urok buyutunan, nomok buyutunan, ühyen buyutunan nere olunduk ibaret ediyen bu bihi eder hoğut jörmörgöde bolun bu bihi bitte bolun oğandık bilbetler edin. Onta kendike de bu sıllarga ince sadrın tuğunan de bu huriyular, tahanılar, statiyalar, taksıbıtları ontan bilen de bu bilgen anı hanga kinigera hanga taksıbıt kinigera kini tuğunan ya elbak farmaciya bar min bu kinigene tukuran habdım onu bu gidip haftalar insanlar Nikolay Andriyan farmaciyecilerinin hediyene ilgili devamlı elbak materyali bulanlar elbak stejistke çakçıları elbak dokununu aktifka onlar ki Moskva doktorlar muzeydeler de bulun. Bulanlar bugün yakiller bitter. Onun da bu eder çatı eder çatı stejistke ödülge verdanske stejistke itige tudah tualah kinige bolu. Onun da bu daha bir yakın iragadi higetige bilettirge olun tamam da futbolda niye bu işte Oka seyanlar kod stejistke pameti diye havasılar bildirildi. Sonra aslında elbak etik ibde elbak sarıp turda non tabi o stihilleri ger bu kinige Allah bolu yani. Onun tabi bu haftalarga insandı Nikolayevичка Leonid Imon'la Ilyich Imon'la İsting maktabı netiyete bu mandık kinige taksabıtı var. Onlar da tükeninden tohanamın ben nikitten de anı gidiyor sanavı netiyete o kollara ilca sadırın nehiliyege agdagı nehiliyege kendisi bilimiyete bu sine nehiliyege yedi pedus mancar nehliye beş mancar nehliye on nehliye yana atanın hillallar bu kinige taksıbıtından silesten ondan toğusenin bu isteyişke istoriyaga bu konto büyüdüğüne silesten bulan minmanı getiydi. Bu bihige nehliye bu bihige bu tüet nehliye bu kavarı bir türkte bir kala kavarı devletin bir sercan bulabıt. Bu bihi bu tüet nehliye agdakılar diyen hattı hayın diyen etikileri. Onunla bilgin kolora Южный наслега, Южный пустель tuttular. Olanlar bollanı bu agdakılar diyen hattı. Doğana budan işte iske ütünen hep de bolu da onda tasarı liway da bolu. İşte iske hat den yok diyen. Yani şey de bahwa Bilgin tığır yerevin Россия журналистері союын челенігер Саха Республикатын журналистерин лауреатыгар Ермолай Ермеевич Скрябинге. Күнді өлжеттар, оны мұрылдан көлбет барысты. Оттан қаңласылы ұғыры болбаққа бораған дөпсен баяған тәлі ұғыры болбаққа bütün sağa dünen bu örgüy küne yibimin. Bu ilca sağların kurduk ki tuhunan oluşu şügey küne taksı bütün bu 2 gün diagonalına aktımaton ıksal olma. Diagonalına ağamın olus
astındım yürüdüm. O klasik kiri okuduk. Etbaka Pötür Başilevich Gogolepken Döpsün kehide kılgaşkenme irtiben öyle değildi bu da. Oğlu süzüve kınahan ağlak tuğuk yiyen öyle kelbitim. Takkahır tanımanla şey kurduk babanla elbette deputat takahıllı butlara onu yıpıtım konyetünen. Konyetünen yitabın. Bu kahvetin otun bu konu kobban ağır bolam diye. Onu valla tuğakçı. Bu sapron sıranapka kahrolluğuta 100 milyon sokuvay kaçı körüllüğünde. Otun bileğin balıska sığpar ağlanı kırakır olan yörenemmet 100 milyon otun ihe daha billah kaçı. Sapron sıranap ulan işte yeşkili işnes basıgı deputat tuğakı ulan köyünü bir töküylenmet bu karısınapta boğulanmet tuğakta bu. Şu dekladın orası karısınapta ondan üdükü bulasatın ulan deputat da o da ulan zam ministr zam правительство öngen uaktar ete. Yok şeyga. Onu bir pet başı devişte yıpıtım. Ondan onu bir camı trosulara onu hemi ılımıkıt mecel bar bulaktak. Sopro sırana vasından onu premiye o kanını yiyebitim. Bu ol nümügü hinendu, ol macar hinendu, onu olur beni bu bakka respublikanske tamnakı bu bastaki deputat. O kanını yeni yıpıpım balını çakayları kempiyet başıleviş tuhtabuta. Şöyle koridavata. Onu da bu Anatoliy Petrovich bit ton kepseseyler bulak. Onun da bir sopron sırana batının laureat tuğ premiye olaktonu yen yügerene bit. Anaturan tuğ diye. Bu aktım. İşte kim galine efiyemine bıraksın. İşe başı etti. Yakıcı bappa çonlar diyen hepsi. Bappa çonlar diyen barağıtları bit. Kanalastları bit. Onun namları bit. Bunu uçalara gittik işlerleri bit. Bu Zemski komiser diyen bıraktağı tekne kabul. Sakahırıgar. Onu gittik işlerler. Bu sakaları battıgılık, tügüt, tohtuğut. Bu Kotu uluslararası baraga barağıtları ondan kanalastırı katiyen takalları bildi. Hem elbek tühenlikine hem elbek sorgunu ehe ağlağıt, hem elbek yonu ehe kanalastırı ondan tohtı. Barağıtları bir yaktakıtiyen. Onun tohtuların o ülke aşağıların bozdan yüksel bit. Bu anlık tuğadan körün kimyaka tuğma Tanrıma kimyaka kibjamaha onun bunu koruyor kanada yen ulan şenatka ingaç olarak ulan ünsüleri oluyor bu. Ona asıldı bu ünsübüt. Onu köyen takıbıt. Caşadırın. Anadolu'nun caşadırını bastaki mesele ılbıt ki kini buhula. Anadolu'nun işi Prokopya'da manşet bizim kurduk belirleyenler vuruşku bir bittir. Onda kılkımış mecel Pavel Perovic adından 19 olan olmayacağıyla olan 35 gram kömüş gibi. Bu bilimi bir kurduk bu batak. Sınkaldu, yalbandu o batak. 35 gramlık ağız alaşıktan turan kıl kömüş mecayı. Na krasnay lente yen. Otu birinci Urhuyu kurdukun sebeşke mecayıyla kaçıp gitti. Bu gümülerden manık Аннинская лента ен, Тохтен, Станиславская лента ен, это значение лага. Кхул лента ен. Буманник тох хох благодарю тогда. Улахан орденler olana, ola kuşlarına öyle. Onun bulana ton anı turan tohtur evet. Öyle aşağıların. O tohtarın tohtur kahrayanların toht yükselen ola suuttan bana terebit. Allah suutka tuaktan hasta tiyen dibutacı ki şoğur. Baran yura o ki yetaka işi duvar senat kesi duvar tuaktarga üst tuaka ujiyen çilan ki biseyen saha soğuk diyorlar.
Onun bolla toçi mağın eşen nahar bıçan kudduk. Nehedek balıktıra illa şadırın tanımlar. O takaddemet meççu kaçeduktan bir mükkiçi yeri oldu diyen. Bağına alakbın. İlla şadırın kudduk diyen. Toka администрация президента и правительства диен. Олох дигнал кепсен берер бал көстен келеди. Onu olan tabi Galina Efimemler, Yude Efimemler, bu kimler yollar var. Bu Anatolievich, Dobransev Koster, Uçvay Tok, Yohunke, Alexander Nikolaevich, Zhukov Koster, ya bu tüetki, bu anlık Tok, kvartet, bu anlık ulahan исторический кинегeni kuributlar, ulahan bargan aktar. Bu kepseti bitkiniga bütün sürekli Ahmet tümüktenen erer. Mağara her doğdu tekimi tıvatiyen bağlı akbar boları. Moronton muzey научный сотрудника. Кветер, я милхинер. Зоя Михайловна Белевская демни. Үтө күнүнөн батыктагылах бу предтеча кинеге малаханын жора күнүн кыттылактырыгар. Александр Николаевич Жуков бу первое поколение якутской национальной интеллигенции ден улахан барыгыттан бастакы тома күлүмүргөн амыда иккис кинегете революционный бечекке саха дойдута саха лого саха саңата динете үс тома биги үрөк бетен бу үс бастакы самай бу сахалар суруккан уча суруктаргар кирен бастакы атаммыт биги бу үрөктөк очтого кем үрөктөк жонноро Сафрон Саранов, Алексей Жуков, онна бу 200 Жуков битеренен 200 жыл болан баран ба ата нурутугар телжибит Илья Шадрин болар. Бу жоннор хол бу тутан көрдөх төрөбүт сыллара достугунан сүйүрбеги сыллара сылактар холобрам Сеханар Жакып Сафрон Сарановтан сүйүрбетче сыл Эдер, онтон бу Илья Шадринтан сүлбетче сыл ага кино току турар бейтин ологун сылларынан онна бу жоннор историяны көрдөха үйөн адас ксетимлактар жен көрөбүт биги историктер көрөтчүлөр карайөртөрчүлөр онна ол курду холбара биги рахтага бу жон үйөн рахтага баран сылжыбыт жоннор кине документтара бартар хыпка каралдан сыттар ол курдук Алексей Жуков холбара баран рахтага баран келбеден кенне бу сотору болот адас бир эки сылынан Саха областыгар бейлере туспа предводитель клуба талдактактар жен Екатерина II рахтага Иркутский губернаторгар бирилга быджалагар ологоран Саха областыгар губернатор болбуттар же оны биги бары билебит онно көйбута ким Сафрон Саранов оны бары билебит историяга бар ол гынан баран комоюг хен бекене Өйдүхү тахсыбатага олхин кенен официально бегергеметага ден сурулар. Онан кенер болла ыгысал тыспыт жоннор бебелерин олганан баран бу эпипит курдук Сафрон Саранов олчулурга Сафрон Саранов кене саханан наха агайта ден сурулар кене сеттон аталага дежи. Онан кене бу кенене утарбыт болоктурун сеп. Онтон бу Илья Шадриннин кене кайдагал тыспыт денге кенелер Бу опять-таки императрица баран келбитин кенне, план Якутах ден документтарын келбитин кенне бу Илья Шадриннин кинилер манна дойдуларгар төндөн келбиттерин кенне, бу Охотскайга тиес сахнуча империята басалгы эне дахак төлөн бу жонлор беренерихте аты боллагы ол сылыгар кене туттулар туах барбы сахаларга ол тахагастахана бу империя
таңаратын жетин олықтоқтары кенелер ол сыркыфтары тутар диелерин маллара саллара оны таханан бу астары йөлләре барата тахаллар ол охотскайга тиер солга бу сахалары олық повиннас быһынан тахар буттара жахаак төлүллер оны таханан повиннас тен эте ди олата олық почти бор басқа. Ол качыта келер бит, ол качтын бүтүнүтүн манна бу рахтага администрацияда бартын бетис сен ахан туттанылар бута байдык долдук олар бу деген олар хагастык сурулар. Ол ден бу келем көрөн кени рахтагы оны бу харчыны бебит олар буттан келбеде дөтүгөр кепите аннук жолор олар бит. Олен бала кени Иркутскага кестен барар бу Илья Шадринин деген историяга андык ди. Олен бала бу жанна бу олар ыксы бестел жан балалар төһөдана разинсалара итиндик булбутун иһин. Онан мен бем бу кенигене касадактым. Тойтаха бу бияка маннык бирге түмүлден Сафрон Сыранов Аржаков онна бу Шадрин курдук жоннор бир источникка колбамыттарыдник үчүгей кинеге бияка наха улахан удача. Олох наха үчүгей кинеге бияка стритаргалах настольный кинеге боланады жаһаныбын. Onun bol hetinlik ergiten kırdığı bu canlılar olak bari birge tümsünürlerdir. Bu manna epitlerin kurduk bir yıl canı bol bataktar. Bu sahalar innelerger dostlarıgar, sahan ortun dostlarıgı tuhugar diyen Alexander Kazırkov epite bikiler misiyeler etediyen. Это миссия, ихняя миссия, онна их судьба. Кинер маны биле-билелер колор бар быттара дейте кем Илья Шадрин холобрати дальше баран келер. Сафрон Сыранов холобра көрдүһүтүн ариданы кыра хос болнагана бу исхонра бир гынан баран бу кем Алексей Жакоб кена план аюкутахтен олог дирин исхоннагады. Бу жинне олог план аюкутах ада тетерди. Onun bu kendi manoluk tiyen toğ бар bu innikki maharlaq Safron Sıranaftaq turorsuqtарын bütünnütün kendi diplomat bıhıtnan suruyan bütünnütün suruyan biçen bu bastıkı galavatnan manlık usaqalar urutmanlık udurtara bılır. Onu bilinni oluq turayan suruyar. Ondan kendi o da diplomat bıhıtnan kendi kandık dağıt kendi onu jinnak saha diplomatın bıhıtnan turbuda bu imprediksen neger. Туран сахатын наротон бу урутку туросубут калгаларын оны билинге олоқтарын бүтүнүтүн тохто улары болбата урут мандык эте билген мандык ден бартын олох сахалан этен туросубута. Олин маны Дмитрий Васильевич Кустура биллер улахан край өртәчеп биде бу контр проект дебите. Олаты болланы бу кенени халыхан султалдар айты кене бу кирбит олох бечекке барта бар кенени бу туак быгытынан 15 минут приемныктагын били протокол бытынан түйетчаха быгалар бутта онна кене бу онно кене тому способствовали высокий рост, красивая наружность и замечательный ум ден күлүмнүрөсө берепти. Бу саха бирактактары бартан бенеке жондорун өретен хеллерде ол курду бу кенеки келбит степной думага этеме эмек степной думаны кытты бу лешадыр эме сыганнакты кене мигалкенны кытта бу Июха барандар Иркутскайга сахалар бу шейдерин тона бу Испаранской устав об управлении иноросептенге барандар Алтай сахалар үлеспиттер. Ол онна бу кемнин баранлар. Мигалкин, Рыкунов, Тойс этот. Шайдрин и Кириллин баранлар. Сепкеттимди. Ага, онны тиенер үлеспиттер, она келеннер жабу манна. Олин бу үстөнөр олак бары бирге тутуган сылжыптыр, онна Комойоған етік предтешен негер дағаны оны те атын источник тәргетелер. Жібі сақалар комойоған бұл турласпыттара тақ қалбыды ден. Тақ қалбыды. Ол күрдік степной думаны қайда құды қырықтақтық сабабаттан бұттарын бейме білебітті. Зойлішті петухова кенегер бар. Бұл кені степной дума салаятчылара ұтусу бұл білебет біршенен бар ұлықтан бар бұттара ден. Онына кавышкегер сұрулар жи бол чият ден. Тухунан олақ рақтағы администрациятын тухунан сахалар бейлер администрация болын орбуттара бұл 10 хылы бұхади. Сүрбе әтті алтын оттағы скандалы. Онан болақ Россия историяр уникальный случай бұл саха степной думада. Кенер болана бұл Сафронда Сырановтан, Сехана Жакаптан дальше бар бұттара хеп. Онта маны көрбит бу Илья Шадрин эме дальше бар бит. Тете колобра Жакоб олог кени дипломатична, олог ник эппет
кар строка быгар бар дип сахалар доктор хайдагай ден. Хе онтон Илья Шадрин көрдүбүчө хайдак көне турор суро олог атын. Кене олог дальше бар бекене эти кидик улукудан сидебиттер олог сөп бала кене сүрдәк эдереңин була багар онен доксын бол олог турор сулар андар наступательный эти. Эник сырыттан сырай биге бусаха сарыннара тохтан спитер бит көрдөк. Саналар бе горган спитер бит диханыбын. Ол хиндаган автономия келдәктәрҗе автономияны кәленнәр дип кинәр бу степной думаттан кәленнәр таатта бот русская улугын сахасарына Николай Егор Дмитриевич Первый баран бу степной думаны каттан сөргөтөн оны уголовна сылкан токтотун ден эме күскө турурсы бот эме сахасарына бар. Онон боллаганы мен этияппен багарабын биги кырдык биги Джон Мод бары жирге жыптар сомоголоннар жыптар бит. Барыта бир мандык көрдөккө аттары бирге керен хера источниктарга. Олен бана бандык бутум барыта мандык түмүллән келбетен хачуге олог биги бертер битерген хачуге диханатым оннатон Илья Шадрин оны би ыйтыл харати бите бу мен менге музейтен етеретим бу бан тогра маны келбетим менге очолорго илин каңаластен хок булдага каңалас просто бир каңалас үрүмбе бу туак тиретим бу менге каңаластен мен етеретим мен олог билбеттер эте кыжык билбеттер бит уйтак басаңа тагыстади онна Илья Шадрин ологун наха кыжык туак жактар Дигнах сахасарына бит. Бу нахал бакта тиер ва даже оготун кыттыбы кадеске корпуска берип битеден болог. Мен нахал тохти сахага лог. Она аган барам мен киниетин наха хандым. Диетер келен огото түспүтүн кени мен огонун наха ийнен гаджанын нахалдым нонда кенини. Осунан наха тох кени кихе ологон долгуй бакара кена акпат онна. Бу маннык тохтарга Маннык малаханнарга, маннык гырытыларга эдер оголар элбәхти жактырына ала жандыбын. То биге агар билер жаннар төхөнү багарар төтер жаҗабы тантан эдер оголар манис жактырына ала жандыбын. Тойтаха ахан калыга ди маннык биремете ахан калыга билген эдер оголар өйдөргөр катынан калланы кинер оголор үнүрөтөктөрө учуталар историктар край юрөтөчүлөр бу Аллах кабатарданар маннык кинери бихелбәхти ырытык бутуннада жандыбын уроктарга болун арас тохтарга холобра сен бир концерттер көдөр көдөр театрда көдөр көрдүк мандык тохтар бихел бакты гытык бутнада жаһаныбын онна сомоголамут бихи бары бу улуу төрүттер бит мандык бирге сомолус бутарын биге ме бу киндер знаберн олок элибитер тоталамыт дальше ме бары сомоголамут били непослушные Борогодская кангаласыры курдук баламат салгы мандык баран киндер солларын салгы сайыннаран якпиттен бага саналакпын. Каңалас жана сергете ванна бу төрәбит усалдан алданым улугуттан келбет делегациялар. Алексей Васильевич, Михаил Васильевич, уна Зоя, отчестватын билбеттин. Кандай көрбүппүне демен толкуйду олар бутум. Анан наха долгуян турабын, өрүләк түген. Мен бу Галина Ефимовналын төрдентен таксагыл жөгөлөббет. Кини художник онна историк иделах, мен математик экономист. Ол гынан баран бигине жовсан бир тынна хогус жаммут на атной волне. Күннете билсен көрсен. Кини бу каста Москвага, Питерге кырммытын. Кини бүлене кайда хагалабытын. Онеген бартын билеги жабын. Онна мен этерим боллагына ары атын көлөне быстыбат ситиме ден темага, онна самоголху ден темага. Билген мен эппин кимдагына бу үрдүк трибунаттан этелик. Анан же бир манны ханыннакпын. Осалдан улугуттан улугугар басты көспехонна 2 сөспехтен нехилектер баалар. Мен 2 сөспех нехилегиттен алдан үрдүгөр турар дыгдал бөхөлегиттен төрүттәкпин. Бу манна бу Дюбсинский род. Афанасьевых истории Якутии ден. Афанасьевтар ден жанобу кубарыбетте билягат бу Алексей Федотовичтах юбилейнер былырын таксыбыт киниге. Онно өйден акпыт боллакытына кимден? Василий Васильевич Никифоров ниете. Ол мен төрөбүт өспөкпүттен төрүттәк. Василий Васильевич Никифоров эхикилим нүргүт кергене мен төрөбүт өспөкпүттен төрүттәк.
O da bileğattı. Aha, bileğat buladı. Ol men bihe ballagana sipsep oxonahy diyen men qosehebet hürbetçi hılkine estabit oğanlar. Onna beylere miyeti külümnürdün, onna Betrüselin Petr Alekseyevich Afanasyev'tın bari bir hılla tağılar. Süz behen sastарын толбут übileyderger bardıgar hıcıbıpпыт. Men sürbetten taqsahıl öspöktüm süge ülelabitим bilegen zaslurunna o hınyalanga barammat ederdirge annem baram benim arı atın toğunan hıcabın, misyeni tolara hıcabın. Ata esse tohalaq kurduk hanıbın. Doğten, ol oxunağı sip-sep etek gülümnür, bağlay sneki preptin, Betrüselin, Petr Alekseyevich Afanasyev'tın bari bir engmer. Bari aymaqtılar. Men manna bugün kelem baran üyere körbetim ata bu delegatsiya kelerim beleretim. Bir baltım Allah Başkaryova kim nariye kelen haccar, iti Harskağa töhre haccar. Men ebem Başkaryova Evdokiya Alekseyevna diyen öspökka ol sip-sepdirke kinit kelbet. Onna men kırahırtaqbına bir qoskatu yeretibit. Onna nar kepsirete, Sehenar Jakob, Laglaria, onna kim diyen Laglaria, onna bahalayını kiprepten kepsirete. Onna bihi kırahıcamat Allah haybat etibit. Ondan kendike istibitim bola kini bu bahalay bahalabisini kiprevi atak. Iti kini pilmeyenliğin kıtta birge etilibit. Onna usaldanğa bar billerime jurnalist kim Sırvaska Innokenti İliş ağata kamayını kıtta Petr Vasilyevich Nikipravka etilibitler mine ben. Başkaryova iti kim Lebetkin Elenda Andreevna imbihe bara tyotalar bıt. Onun iti kinigenigen targatıs bıtım. Anı bollağına manlıkten hanan iti onu manı veretten kayan barın körbütüm. Urko Evropaga bile bebelerin kıtta Sarski seni çakolu bir iti doktor bar nar bebelerin kıtta prinster raqtağılar bara kolbahallar diye. Onlukça kurduk sahalar emiye bara onluklar evet. Ol qasihebet betin köprünlük öspöxtenemeti 10 kilometrde köprünlük tensirge oskola magahın balığı haspıt. Onu tığınca 919 yıllıqqa olahallargar zemstva toğunan iti Vasily Vasilyevich Nikiforov onna kim Petr Alekseyevich Afanasyev iller barı kıttığastağıttar barı birge hırcıbıt bir kemge olapıt üllerbit jonlar doyduların toğugar. Onu eten turamman gayabın atan toğqa sayını öspöxkalcı var yaxfobutum. Onu bebet ol batıyalaxtın eti ulu bölülivskedder onna Nestroyevtar eti kim eti Vasilyevich inetin onna kergenin töröbet siritten bihe toğpat alas min öbügem alastıra 2 kilometrde. Amiye bari bilip aymaqtın kurduk vallaxtara di. Ona Galina orut öspöxka baraq jibita ağayaqdan baran tennübite. Onun bayıl ecemmen kinine hırıtınları axtaqpın. Onun bağır ehiyakka miya atın tiyama taqsan keliyaga. Bachanga diyeri qahandağına ol kine Vasily Vasilyevich inete. Onna kergene xantan törüttağın высокая трибуна не озвучивали. Onunca barı etenge bolun, barı dorovay bolun. Onna бүгүнгү yürüylek tüveninen össe tügül eğaddelibin. Maqtam. Bu Galinaga jögebe. Tömüktenen rebit, tuğuyan istibik keter maqtav. Kapsan taqqa turar. Oğlan maran çeti kılgata digin ettaqqa. Bu bihi üs, sakan orotun üs bastın. Otan oroka, kolata kovalatlara ola. Hakan orotun. Hamay bastın çoluğu canları. Bu hakan oroda sürdaq. Oğa bit. Tulurdaq norota bit. Töhönden garakan boğalar. Töhönden kahriyi ulatar. Hakan olursa oğlunda bu pastan kühe oğa öyle anata kaytiyen kelere bit. İnnegenen bu manlık jonlar noruotu bıyıhırlar, haberiyurlar. İşte ol maharita ağlı kosup
Махаран бастан манна тегенчал түйсоту теккеллааққа биеге колония кирбип боллақпыдан кене тегенчал түйсалту сеттеллааққа эте Москва барара. Жулан быһы болуя. Олох бу Иркутска хана барыны билбек болла кене. Огурдук хылы баяннан тияр. Бу күйөө, ана күйөө кайдан көрөк канады. Онтон боллана Торорсута болла мете бу жонун капсалар бик көрдү огана мете бастакы кене бастакы кене астары кенере онноло хомуюне кене де торорсар. Онто бу жоннор торорсутар ола гозда сотагымгар. Гозда сотагымгар торорсаллар. Ол егерте Сопрон сырана болла парламент депутаты болан улуулахан туагаты депутат бастакы сакалартан аны туран бастакы әме турарсан саха уабалаһын кулбата болар. Итинде мен бири кайдар туактыган мебин. Бу эбеске булас бәтин кемигер итине олак сөбүләбәттәтә, быктарбаттәтә, куана өттүн бартын, хотуллуу өттүн, талбатактарын өттүн, тораппыттарын өттүн, кайбатактарын өттүн. Баты кәпсиретилер. Онуга келин документары көрдөккө. Талбыттар быһылаак. Таңегинен обалас тугунан талылан баран Иркутский генерал губернатор гражданский губернатор баран тоқтур боллага де. Аны талылар дебитен бигерге патак тем болар. Олар ари ол кеннеттен документтар көстөллөрүнөн боллагана Сопрон сыранабы эти Москвага тоқтулар эбит. Масаха обалаһын кулубата диен аттылар эбит. Кена оон саан толарыр эмеңер быттар онда. Олонныңыр быттарыр кени жакка астаммыт. Мен жа оон саан болла сырыныкен тулуйбап боллум. Олон нор олбун ытабын дебит. Олун Багдашканы. Багдашка янныр тиер кенени ме ол агатын көрдү көрсөллөр. О кулуба ола диеннер. Ол атылык оның адыл кенени кулубандан Москва билинер боллағына bu Irkutska bilinmet teniti toğru hebeske bulas dokumentların içinde kanna uğrayıp bita boğatta bolsa kelin köştü bitti taddaki astayaktır historiktir zine yine den hanı ben. Ondan bu kelin jonlar bot Solahan toğur doktoru de. Bile saydı hininden kotu barar. Hakan rotu yoraktan ne dolok kenlerde dağa o raktağı o политиктар суuttарта соконнарта тагавок жүрөйдөк болор эбит. Олата саха бәте былыр гаттан олата биере битиннеттен көздасыбалак норот эбиткени. Ол туунан чипта деп атыттылар. Бу Байкал террор өскө биттерди. Этеми олок хедерди бини үтен үрден тарбыттар. Ол оны өйдүлле бутонны жебебептен токоннаран киллендерен йогуннаран арастан Utarda turortu illallar. Ol uturtu turortu illallar. Onoha bir bani teppitim Mikhail Pevич Nikolaev istoriyatı ola kasayal turamet öğretin dikti. Öğretengere diyebet eti. Taptan dir. Onası kiyen tuttun dirdi. İstoriyatı. Otun bilgini kaydı o. Ege istoriyatı siken tuttarın attı diyaktır düşep kurduk bulutu. Norot önünden ağaya aksanına aktanı. Norot önünden ağaya aksanına aktanı. Hoççondan elbek oluçular jonları töreterebit. Oluçular jonları töreterebit. Onu kinleri kavga töreterebit. Bıyıta kaydak tığına kalıya kadi. Bu bana bıyıta magida kayda bıyana takıya kadi. Ne kurduk? Ya kolabora bu Sopron kin neter Alexey Arzakov bin surgun bana bıyıta da görülmez tuluyan istim bu. Ağaya kustırlaka. В образе Алексея Аржакова мы видим проницательного и бесстрашного представителя народа Саха, уже тогда понимавшего, что могущество России будет зависеть от процветания и благополучия ее провинций. Бить по рукам далекие от Москвы народы, обирать и налагая ковальную дань, значит бить по могуществу всего российского государства.
Нороты атастыр норот қанды басқоламат. Мен қанды басқоламат. Эбетер Илья Шадрин туна банна ами бетардан агым. В образе Ильи Шадрина представлен новый тип представителя народа Саха. Михаил Ефимович Николаев Банныктин. На мой взгляд, именно личность Ильи Шадрина нашей истории стала предшественницей зарождения национальной интеллигенции. Образованный, владеющий знаниями текущего законодательства, он показал достойный пример гражданина и патриота своего края. С достоинством отстаивал свои права и права земляков. Он внес огромный вклад в формирование самосознания народа. И на наши дни поражает не только глубина его проникновения в существо проблем, но и результаты их решения. Эти буденнар Сепной дума, олата он тохсусия бастакан Сепной дума киритигер улахан ролыңар бутта. Бәлен өйдөрүн саналар баннебиз олонда эме сүрдәҗәннәр такан каленнәрдә тенник салганан баратыр. Сепной думага акыллары лымары мыттыра. Килер көстөр ваттырды. Биле хайыктан кыстыкка. Аны турсан кай биттер. Бул хасити валлады. Аны туран 11 сылыр өлелер. Эте 11 сыл ала көрбүттөр. Акалар имбир сатан рухтара жаныктар о дебиттер була. Акалар Амурга Сахалинга тие бар биттер. Аты эрген, качы бага эргибет, атүләр багата атыламыт. Олата ну сөбүләбәттер бит. Ялгынаннар декинлер торатаннар кабис токтотаңа берилер. Ол токтотаннар жахутту атабыттар суuttara кайбат. Олин бете Зоэлдин işneterin kurduk. Avişki olanla tuara birisinetten öyle anlatırdı. Olata varbalır ki tuakara. Kayan huttabatlar tıllarının sokonlarının bililerinin bilinmetler vallahi. Aşsan ırıllıkta hut bulakta bulun onu tibekkeler öyle anlatırdan sudu tahtatayanlar. Ottan bir suverenite bit emiye 10 yıl ustata barpita. Kaydar historia katılana durar kurduktu. O kanesen kabis satamata bitti eltemiyete. Toktatu. Yanan işte kalbeketiler hürdan diye maktanavın elin anı itaatçı yapıyor. Sügürüyevin südük üstke. Norotu bir tığına tümer ıyar sirdir ıtık jonga. Bara bir nihil küs bolan baratın kayar tuğar eyeher eydeher ütü bıhıga. Ölbet süppet üyelek kemne. Ayıldıbıt anıya doydum, yitildi bit iye bordoydum. Oran aspıtı bügeler bit, ütü hakkıtınan, ihirek tığıtınan, ilgiyen ahın, sargıvıtın sargılan, tölkevitin tüsten diyen tıllarından, sağa sarınlargar anamıt, pretteçe kinige sürekten itin tülüktüğümüt, bilgin bargıtın, bu ofsaya kapıskağa tüherge ingrabıt.